Hallelujah. Vậy bắt hiền lệ cần ram ton thì yo mar tar te sen a lo luang chuan bắt hiền ao e yo cho mar tar te chuan anti chan cho salta independent a lo thlen theila to ren ane chong mar tar te ne cho lo thlen ta chong mar tar te sen chuan bắt hiền ao e ane ô Zoram Sarkar Emirate Headquarter le Zoram me poite nena lalpan tho asoyane Zoram shia tertole Zoram Sarkar nena lalpan to saitoren Zoram da thalang samlukai leilunga thua puange Amen. Ngai ro Dili ta chuan thì ngai đâm tôi ôm lom nè tôi ta chuan thì đâm tôi ôm na nghe tên Zoram đâm na to ren sakai alo chua ka cho sakai chuan Zoram Zalen na toren kong asua mar taren nam sipai tam tak anthiane o gili ta thil nai tam toi chuan Zoram ti tam toren aram mua in do na le ram puai alo chua ka ma sela kan mar tar te sel luan chan kan mar tar te the chan ala lo kin selo o gili emo kalaute emane headquarter cho lalpan eti hianate o ngai kharo ramle nam tada nam parte de tora ka kaule ka serle karua chinte headquarter chuan thinget a ome cho gilit ram te dam chento chonga chuan thinget ei cheto a ome kane o ngai kharo Zoram Sarkar Emirate headquarter chonga thinget a ome ke Amen. ramme pui siat laven ramme poi siat laven Zoram Sarkar headquarter Emirate so anget rumekale Emirate Sarkar headquarter so achonga ramme poi siat laven akhirume tilalpan asoyane Amen. o Zoram khochak mi fingten lali suwa piana aron pan lai khan arsi aron tin zo lani kha o Zoram ngai khano in ram chonga ti sen alo luanga in do na alo thengang khochak mi fingten arse tin zo nen Bethlehem an pan ani kha o khochak mi fingten arsi entongen Bethlehem an pana allu sual ta ka vangen Herodain allu ta allu sual ta ka vangen hallelujah amen now suat naram tisen luan naram alo theng ani kha hallelujah hallelujah mar tarti ayo en ram chonga sipai allo chuak leang mar tarti tisen au thom chuan pathian awe ya fangen en ram independent na to tana o Zoram shero mar tarti ayo nam pasal cha allo chuak le dorane de
lalpan asoye